2, 1, Khaza! Sikeke nje lokho ukuthi nihambe niqabana nabantu eningaxabene nabo ngoba nakho nazi ukuthi osibani bana bazwani nobani nawe ke ususwele usubuswa ileyo nzondo leyo umuntu ungaxabene nayo. Uyayazi lolu hlobo lolu le break up lapho khona nizohlukana nomuntu samthanda lento ningazange niyikhulume naye nika isikhathi noma mhlambe yangena kuwena kube ukuthi kube khona isenzo noma amagama ahlalile angadlula kahle enhlizweni anangaba nayo indlela yokuthi nomunye abhodle mhlambe ilunge noma kube njani but nisathandana kodwa manje kuyaphoqa ukuthi xabanani hlukanane ngokuhamba kwendlela walazo uhlobo lo le break up lapho enisuke nidinga khona iclosure nobabili. Uyabona into engihlezi ngiyifunda nginothisa ungizwe mayizokhuluma ngoKhuzani ungizwe umkhonzile uKhuzani as much as kunamagama ambusayo ngaphakathi bamdinga umuntu omdala oyobahlanganisa ngelinye ngabathelana amanzi bakhumelana umlotha ngoba bakhonzena into esele ukuthi kunamagama isithombe magama esingasuke engqondweni omunye nomunye wayesibhekisa komunye nomunye wasibhekisa komunye uma ngabe ungizwe uzokhuluma uba emotional nokuthi ke vele abantu laba ungizwe une contribution akekho ongakwazi lokho ekuqhakambiseni career kaKhuzani emculweni wakhe bekuyizithupha zegwayini behla benyuka bebonke bendawonye beyinto eyodwa ukukhuliswa umculo kaKhuzani ngandlela thizeni even asekusebenziswa umsakazo ziningi kakhulu izinto abazenza ndawonye abantu laba bayinto eyodwa and ungizwe kumuzwe mayekhuluma ukuthi umkhonzile ungizwe yazi la ukusuzodlala khona ingoma kaKhuzani noma yehawunana nongamthola egxumagxume evuka usinga noma egiya noma kuse stage ngayicela ukuthi ngifakelene umgudu kube ukuthi kanje noma ekhuluma uthi ingane yami ngiyayizala umgodo umfana wami ukhulele kumina so uyabona ukuthi ukungapheli kwaKhuzani emloyeni kwangizwe ikhona lento esele iclosure kuyadinga ukuthi kube nenhlambuluko nobani akhulume okungaphakathi kuyena bagezelane ke mhlawumbe baxolelane ngandlela thizeni ukudlule hayi ukuthi ngithi mhlawumbe ababuyele babe ndawonye but bamdinga umuntu omdala phakathi kwabo oyokwazi ukuthi mhlawumbe abe neutral engathathi side nomunye abhodle ngendlela yakhe akhululeke. Usiyami yenza-ke loyo-ke insizwa iduma kakhulu lapha ku-TikTok ngamavidiyo wayo ahlabahlosile ipolitiki nje nezinto nje ey'thinta-ke iy'ndaba ey'hlabahlosile eSouth Africa yonkana njengamanje i-podcast Mtshili under iBhinca Nation segment elaphana kuma-G and Podcast Network iyabeka-ke le nsizwa ngendlela ebeka ngayo kodwa umlando kuyomele siwukhulume njengoba unjalo singawumbencezi ngoba lokho kuyosiza nomunye umuntu ongazi ukuthi ezinye indaba-ke zibuyaphi. Izinkinga la aziziningi izinkinga zimbalwa. Ungizwe wadlala enkulu indima wamsiza kakhulu Khuzani engiqamba amanga kodwa wathi makufika ama-challenges la abaficayo ngendlela abafica ngayo ungizwe-ke esehamba indlela ahamba ngayo wafila otherwise ungizwe ukuthi after all this time after all these years sekuba kanje uma ngasekho Khuzini yabo ngoba nezinto eziningi nje ungizwe wayifilayo kodwa wayese expect ezinye izinto ukuthi Khuzani azenze uKhuzani acompromise okwakuzoba nzima ukuthi acompromise uKhuzani because uKhuzani ungumculi uyiciko usemsebenzini naye nongizwe isemsebenzini okuyi-win-win situation ukwazana kwabo so uma sekufika izinto ezithizeke-ke wajumpa-ke ungezwe waya ngale emdletsheni wayemkhonze kakhulu uKhuzani ilapho-ke i-challenge eyafike yaba khona ngoba-ke ungizwe esefuna-ke uku-eraser yonke into ngoKhuzani niyazi ungizwe waqala kanjani uma esengale izinto ayikhuluma wayenza amavidiyo engaqedi kunesikhathi lapho uthi nokumqasha kubo MC kwase kokuncane kodwa wayekwazi ukwenza amavidiyo awabhekise kuKhuzani uKhuzani wathi isikhathi eside bathi mase eyiphendulela kwase kuba buhlungu kwazwela ngoba yini umuntu uma enza into wena kuthiwa miyeke mawuphendula sekuthiwa ukumphendulelana ubongamiyeki ngani kunale expectation ekhona ukuthi wena into ethize ngeke uyenze kumele yenze usibani bani manje-ke inselelo ne-challenge ileyo-ke baningi abantu bedelelwa ngale ngaphesheya emdletsheni
kwakulindele ukuthi lo muntu understand ukuthi bekubhokwana yini mase kuwukhuzana kumele into ingadluli kumele umuntu azimelele kuyona. Baningi besebenza bendawonye bekhuluma bakukhulumayo nomunye aphuma abhekele nomunye aphuma abhekele. Akukho lapho ukhuzana akathi nje usukela khona ungezwe ubhekisakeni inkulumo uye owakhuluma usuku nosuku kwazi ukuhamba ngisho nowelile waphuma kwagoqa waphuma nawe ufika wakhuluma futhi esengala wabuye kwaba kuhle. So okunjani-ke lokho akuzwo lokho umyeza kushoyo nakubekayo kodwa ke kukaningi ukhuzane wenzeka izinto kuyena ubulungisa obungenzeki aqhubeke naye abeka into abaxolisa kuye. Abanye baze bashona babemthuka kanzima kunabantu abanama-account amakhulu ade bemthuka abanye sethi bayamthanda. So impilo nje injalo kodwa ke ungaphusi itshe endlini yeglass ungaphusi itshe kwabanye abantu wena uhlala endlini yeglass ngoba nabo abantu bazosiphindiselela kuwo. Ilokho okuyisifundo abantu amele bekwenze. Kwakubhokwana kwaphela khona uma amagama azwela kodwa ke ungayiqali impi ukuziqede. Kodwa ke ngelinye ilanga sithembe ukuthi ngokusho kwakho kuyohlala phansi ke kulungisa. Kodwa ke ungakhulumi uma ungathanda ukuthi kukhulunywe kubhekiseka kuwena. Injalo indaba. Salahle sizodibana kuzayo. Ngibonga kakhulu ithuba.